Pausidi yumpum oi pamaroi pau kharab de tawjari pungni puni pan gi manungda ke sama tara humdoi thengnakhre amalai khidre UK dagi halakhi bamyoi adugi sample test tawbada COVID-19 gi anoba strain thengnakhidre state asida COVID-19 gi case thengnabagi sang antharaglabasu pungni puni pan gi manungda case sama ka tara humdoi thengnakhre myoi amalai khidre COVID-19 common control room dagi thadurak pacherot amagi matung ina January 3 taki nubidang waram January 3 ki numitang war pung manga dagi ngasi numitang waram gi pung manga phawbagi manungda general population gi mioi sama supna mapan amasong Central Armed Police Force CAPF ki person mari punna mioi sama tara humdoi nauna COVID-19 positive oi bathengnare positive casing asin Imphal West da kuntraga mathoi Rims da taraga humdoi Jerims da kuntraga taruk Sija Hospital da tara Maipakpi da ahum Raj Medicity da mari RD Wing da ama Babina Diagnostics da niban Sochanpur da mari Selmet da ama None da ama amasung Tamenglong da ama thengnakhibane mioi mari phaba amasung ani phana raba thibagi mayukta protest tawkhre masakhang da mioi kharana kanku petha volunteers KPB haiba amagi mingda pamphlet ama chai thorak pa mari leinana Chandel District Police na senior citizen LS Goldring Naga Students Union Chandel NSUC ki former president LS Manaring Kombung Kolen Bales ki chief SP Kolomi amasung ALT ki former vice president RT Koting work over mioi mari phajin khraga NSA jauna tongan pa ik ki makhada zelda thamjin ki ba amade NSUC ki advisor senior Johnny Kam amasung LS Warngam koba mioi anibona phana ba koithiti ba ki mayukta ngarang Sandel district headquarter ki mafam amada miyamda protest tawkhre hui da Paktaknana Rabies Sandoklabra chingnare ngasi yamna nungai taba thangdok kama oina Imphal West Commando Complex da hui amasing ningai oiba layung amatna ubadagi Manipur Dog Lover Club ta pau pirakpadagi club basigi volunteer na Dr. NG Sarasandra khusandaraga haktengna chatuna yengsinkhre maduda hui adu rabies na nabagi khudam amasung symptom chap chana uwa phangke hui asi thadoklaga thampana anakpada leiba hui singchu contact tawramgari aibagi thajaba lei matam ikan kanatna hui asi leikidre maramaduna kudakta athubagi oina thangnabasinggi hui taragani to anti rabies vaccine kapthokre makhatana mafam adugi akoibadusu anti rabies vaccination camp pangtholagane aduna hui sing thadok piganu aina dog lover club ki secretary Dr. Nawbuna phongthorakle atop pau amadana Mumbai da petrol gi mamal lupa marfudara diesel gi lupa marfumathoi henkhre ngasi national capital da petrol gi mamal adumak wangna lakpa loinana liter amada lupa marfumari dasmik kun yaukhre aduga Mumbai da diesel gi mamal liter amada lupa marfumathoi henkhre ngasi oil marketing company sing na thokiba price notification amagi matung ina petrol gi mamanda paisa kulumdui hengatki aduga diesel na paisa kuntaruk hengatke Delhi da hojik petrol gi mamal asi liter amada lupa marfumari dasmik kun yaure amasung diesel na liter amada lupa 74.38 pikre Mumbai da petrol gi mamal asi liter amada lupa 90.83 aduga diesel na liter amada lupa 81.07 pikre Masina Delhi da petrol gi mamal asi khwaidi gi wangbo oire aduga diesel na Mumbai da record oina khwaidi gi wangbo oire mamang jahi gi November kun gi mamang da petrol gi mamal asi tha anirom hongdana leiram labani aduga diesel na October ani dagi kari gumba ahongba amata leiramde Public Sector Oil Marketing Company sing Indian Oil Corporation Limited IOC Bharat Petroleum Corporation Limited BPCL amasung Hindustan Petroleum Corporation Limited PCL na petrol amasung diesel ki mamalasi international oil price amasung foreign exchange rate ki chunaba numit kuding ahong balakle ngarang su thau gi mamal da petrol da paisa kun taruk aduga diesel da liter amada paisa kun manga hengat ke thau gi mamalasi local sales tax na tragna bet ki khen baki matung ina state sing ki marakta amaga manadre mamang da Delhi da petrol gi mamal asi liter amada lupa marfumari pikre masi khwadi wangwa mamal oire aduga mamalasi english ani taragani pangi October mari da su yaurure matamadu da diesel gi mamal asi liter amada lupa 75.45 pk government mamang sahi lising ani kun gi March tadage installment ani da petrol da liter amada lupa taraga humda amasung diesel na liter amada lupa tara manga gi changte excise duty hangat ki aduga english ani kun gi meta hen revenue oina lupa 1.6 khongat ke
थाउगी ममल हेंकटपगी थबक असि अमुक लेंगदना लाइरोबा मतुंग ममांग चाहीगी डिसेंबर 8 ना इकोन कोनबा रिविजन ओइखे ओइल कंपनी सिंगना थोकिबा प्राइस नोटिफिकेशन की मतुंग इना इंग्लिशिंग अनि कुन के मे थादगी पेट्रोल की ममल असि लुपा 14.54 हेंगटख्रे अदुगा डीजल ना लीटर अमदा 12.09 हेंगटले मुंबई द पेट्रोल की ममल असि इंग्लिशिंग अनि तारागा निपानी अक्टोबर थादा ख्वाइदि वांग ओइखे मतम अदुदा लीटर अमदा लुपा 91.34 पीखे मरगसीद मणिपुर पुलिस कमांडो की पर्सन निपान की मथक्ता CBI द चार्जशीट थांगलकले ngasi सही तारा मथोई रोंग की ममांग कुमजा लिसिंग अनि मापन की मार्च मरी की नुमित जुंगलमदाई द माई इम्फाल पुलिस स्टेशन की manungchnba फबाक चौक मखा लेखाई जुमनाम लेरक्तगी मसागी सही तारा गनि थोई खक्तमक सुदुना क्लास 7 खक्तमक तमलेबा MD आजाद खान अपोप MD व्हाइट अलिबो मयुम की मंगोल दगी नमदना फारग पुदुना पुथोखरगा मयुम दगी मीटर हुमदरा रोमदमक लापना लेबा लौबुक की मफम अमदा नोंगमेना कापतुना हातखिबा एनकाउंटरनी हाइबा थौदोक की मतंगदा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI ना थौदोक तुद चेनबा कंबाइंड फोर्स अदुगी मनुंगदगी मतम अदुगी थौबाल कमांडो की पर्सन निपान की मतक्ता चार्जशीट थांगलकले CBI की चार्जशीट अदु एजेंसी असिना थौदोक की मतंगदा रेगुलर केस सिंग ओइना रजिस्टर तौदुन लोकटपा केस FIR नंबर 15/2018 SC3 न्यू दिल्ली अंडर सेक्शन 384-307 40034 IPC 25(1C) Arms Act अमसुंग RCDST 2018 S0032 अंडर सेक्शन 302/34 IPC गा मरी लेना थागलखिबने थौदोक असिगी मतंगदा तोंगान केस अनि असि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ना पिरखिबा जजमेंट अमसुंग ऑर्डर की मतुंग इना CBI ना मथंगसिटना जनवरी 19 2018 अमसुंग जुलाई 19 लिसिंग अनि तरागनि पांदा अनि रखथोकना रजिस्टर तौदुन लखटकिबने केस असिगी फाइनल रिपोर्ट चार्जशीट ओइना चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट CGM इम्फाल वेस्ट की कोर्ट सबमिट तौरखिबना CBI के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर IO ओइरिबा CBI ACB इम्फाल की डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस DSP सुरेंद्र कुमार ने नगलमरोमदा Mateimada Nongmeina Kapkhre इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के सिंगजमई पुलिस स्टेशन की manungchnba कगवा असेंबली खाई दंगासी अयुक पुंग तारारोम ताबदा नुपा अमना मतैमा थोकपा नुपी अमा नोंगमेना कापदगी सोकले पुलिस की पाउना हाई थौबाल कियाम सिफाइदगी हौजिकना कगवा असेंबली खाई दलैबा मुतुम रोबिंद्रो सही 35 सुरबा मी असिना माकी लाइसेंस नोंमै सिनहदुना लैकाई अदुदा लैबी मतैमा थोकपे सौग्रापम ओंपी सुनीताबो कापने माबुक्ता नोंमै मरुना पानबदगी सोकलबा सुनीता रेम्सदा लैकनरे माक रोबिंद्रोगी लोइनेबीगी मसेने इमुंग मनुंगी ओइबा वाहौ अमदगी निंगाई संगदानरक्तुना रोबिंद्रोना काहेन बखोंथाक अदु लौरकपो ओइगने हाइरे अतुमोइनमक रोबिंद्रो सिंगजमई पुलिस स्टेशन की कंगबुना नोंमैगा कोनना फाकटपग लोइनना केस अमा लौकतुना थिजनबगी थबक चथबा हौरे आइना पाउ असिना मखा तारकले अरोइबदा कंटेंटसिंग असिगी मरुइबा पाउ खरा असिबा पाउ दमजरिबा मणिपुर लोकल न्यूज यूट्यूब चैनल अमदी फेसबुक पेज असिदगी यंगबिरि पुपना पथागसरी चैनल असिना दोमदा कानरबदी सब्सक्राइब तौबिद्रबसिंगना सब्सक्राइब तौबिरम लोइनना लाइक एंड शेयर तौबसु काउबिगनु पुनमबपु अमुकहना थागसरी